dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Emil, ovo je moj YouTube kanal. Ljudi moji, vratio sam se s nekih godišnjih praznika, neki možda rećemo neki 10-ak dana, pa ne ni toliko, tjedan dana rećemo. Ali moji praznici i dalje traju, evo ga u mojoj lijepoj garaži ovdje nazad. Neke stvari, kažem, nisam snimao prije ovog uglaba i ovog sve i praznika što sam radio i nešto sam radio već na ovoj M4, zamijenio sam neke filtere, ulje, neka ovo ono, tako da je ovaj velikan, ne mogu ga nazvati mališan, znači ovaj velikan da je eto na nekom novom nivou, znači tehničkom, znači zamijenio sam ovaj filter ulja, promijenio sam filter kabine, ovi filteri zraka naprijed, lijevo i desno, pošto ima normalno dvije turbine, onda sam nije ostavio, pošto sam vidio da prijašnji vlasnik to poprilično, možda u nedogledno vrijeme već mijenjao, tako da mi to nije trebalo. Uglavnom da, šta se ima danas da se radi, ma ne, ništa, zapravo znam onaj kad sam radio nastavke na ove blende na izduvima nazad, onda sam rekao da mi ono ne spadne, ja sam to znači nabio i onda se to poprilično dobro drži. Nije sad, znači sve je dobro, ali sam ja naručio još ove dodatke i rekao da ja to svakako stegnem nazad. Pa vjerojatno sad to mogli kratko da odradimo, da vidimo kako stoji, kako paše, pa da skinem ove kratko blende. Eto ga. Znači, iščupali smo ga. Ja sam, koji je već pratio jedan moj prošli video gdje sam ja montirao, ja sam ujedno ove krajeve malo sa čekićem savio bio i tamo su se one ovako nabile, čak nisu imali prostora puno da se miču, ali uglavnom sad sam uzeo ovo, evo, taman kad se još malo ovo stigne, bit će ko Origigi. Tako to, gotovo, nisam snimao sve ostale, nema nekog pretjeranog tu snimanja, sve sam postavio te šelne, iza i ja. Možda je samo mogla biti bolja stvar, evo sad imamo bolje svjetlo jer nisam to mogao prikazati u prošle video, ali tu ima jedan piljak gore, možda se vidi, teško, iza je tamo, ali taj piljak ne dozvoljava baš ovoj šelni da nalegne cijelom svojom površinom nazad na ovu blendu, ali kači taman neki centimetar prilike, taman da je uvatlo i to je to. I sad smo Origigi, znači ne opasnost slučajno da bi slučajno ta blenda spala negdje u prometu i na nekog ne pogledao. U glavučinu je. Iduća stvar bi trebalo, ali još nije stigla, to sam uzeo neke tipke. Tipke za ovaj volan. Jo, brate, ima par put sam se uvatio na ovo ljepilo za ove muve, ali da vidimo ja gdje sam stavio te tipke. Da vidimo te tipke. Pa tako da sam to, hoću to ostaviti jedan puta, za neki drugi put iz razloga što sam naručio jedan paket, ovaj je doslovno došlo iz Kine. I mnogo ovih stvari što možete naći na internetu su većinom iz Kine, ali ima iznimaka. Iznimaka ima neki američki proizvođači koji prave ovo i prave kvalitetnije. Ja sam primijetio primjera, ja mislim da je ova M2 tipka bila. I kao ima ovako neki kao prijelaz, kao neki kanalić koji vjerovatno je, rećemo, serijska neka greška i vidi se. Možda sad na kamera ne mora to dobro da prenese, ali uglavnom kažem da ću pričekati te tipkice za volan, naručio sam za njih, znači za M1, M2, sad se ovo zaključalo čudo, vidimo gdje se stavio, ovo je, evo dobio sam par tablija od brata Ivana, znači hvala mu, znači mogu početi ukrešivati dalje ovaj ziv, znači te M1 i M2 tipke za one koji ne znaju, ili ujedno nisu pogledali moje prijašnje neke videe, znači one bi trebale ovdje doći. M1, M2, isto tako sam naručio, znači tipku za
stop, pa ćemo evo kako će to sve pasati ujedno. Uzeo još neke stvari, moram ove šaltarice naručiti, ali ja neću naručivati nikakve one fiksne koje su doslovno ljepše, ja kažem, velika je ponuda za njega tih stvari. Ali problem, ljudi moji, što mi živimo na ovome zapadu. Zapad je ovdje jako strog, policija kad zaustavi nema milosti, znači odmah isključuju vozilo iz prometa, pa sad primjera, zamislite da se negdje trefi, šta ja znam, 100 km dalje od svog mjesta, ili 200 ili 300 km negdje u Njemačkoj, ljudi vas samo izvedu, znači sa strane vam vozilo i onda vi morate šljepom dolaziti po svoje vozilo, tako da ne želim zbog takvih gluposti da rizikujem. Ja sam se odlučio da ću isto odraditi na ove šalterice, ću odraditi od te duže šalterice, znači te nastavke, one koje se lijepe. Meni su stvarno ne bile lijepe što sam imao na M2 one plave, ali o tom potom vidjet ćemo da li ćemo na neku drugu boju. Sviđalo su ujedno šta su bile i aluminijske, pa je ono bilo nekako i kvalitetno na dodir, moram priznati. Eto je. Uglavnom, danas možda, vidjet ćemo danas, evo ljudi, subota, ne znam sad koji je datum, ja sam se, kažem, vratio, bio sam u Bosni par dana i nisam bio sa ovim vozilom, već sam bio sa šaranom. Imao sam neki tehnički problema sa šaranom, izgleda da je jedan injektor ili po naški dizna jedna, da je dobila po onoj stvari. Ja sam, kažem, ovdje kad sam krenio iz Njemačke, sve je bilo ispravno i onda sam u Hrvatskoj negdje tanko, stvarno tank je bio prazan i kad sam na tanko nakon toga počelo, sutra dan, ne odmah, pošto je motor bio vruć, ali sutra dan kad sam ga upalio, motor je počeo da trokira dok je hladan, znači trese se, radi kao čekićar, on tak, 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 tak. Iščitao sam dijagnostiku u jednom servisu, ništa nije pokazivalo, kaže sam mehaničar da bi mogla biti lagano da je jedna dizna. Ja pretpostavljam i sad prilikom svakog paljenja, svaki put se čuje ono tak, 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 da moram vidjeti šta se dešava sa šarančetom. Jedan šarančet vjerovatno neće se dugo više ni zadržati kod mene, počelo mi je malo neke stvari ići na živce. Ima još neki stvari koje trebam da radim na njemu. Hrđa ga je počela da napada, tako da će vjerovatno ići uskoro na udaju. Tako da eto, kažem, ako bude koga baš zanimalo, cijena će biti neke otprilike, pa da, bratu, neki 6.000 eura, pa ćemo vidjeti u Njemačkoj cijenu tih šarana su poprilično velike. Normalno ja ću popraviti ovu diznu i neke stvari još što treba. Vidjet ćemo ujedno da li je dizna, ne mogu 100% reći da je dizna, ali ja mislim otprilike da jest. Danas sam rekao da je subota, da, pa tako da ćemo neke raditi ovdje stvari u ovoj garaži. Vidjet ćemo, kažem, Lukasom se trebao javiti već do sad, pa da stavljamo neke nove spoilere. Ja kažem Lukasom koliko ima onih spoilera na svojoj erčini, znači on bi mogao i da poleti. Tako da od njega ćemo uskoro pričekati, pa ćemo vidjeti, valjalo bi i oprati ovu tvrđavu, ovu lijepu raketu, kako da je već nazovem. Moramo dati neko naziv ovome autu. Ja sam već razmišljao da ga zovem samo šampanjac. Šta velite? Eto. I kažem ako cijeli auto, nešto sada se ovdje nešto treba puno sređivati, ne treba, dobro je, kažem, ovaj spoiler i tak neke stvari ću zamijeniti, to sve kako treba atestirati ovdje u Njemačkoj, da to bude sve legalno, da me ne policija čapla, a da vama puno ne pričam. Ja ću sada pričekat Lukasu, pa možda još koji video bacimo negdje, pa možda negdje na praonu malo da se opere, da se koji video baci na lijepom nekom, pa rećemo, polusunčanom danu. Ja kažem, ovdje je već krenula neka temperatura. U Bosni je danas temperatura, ja sam baš gledao na vremenskoj prognozi, pa danas je neki, ja mislim, skoro, da li je 30 ili 31. danas, august. Nemam pojma, ljudi. Izgubljen sam u vremenu, kažem, jučer sam došao, kažem, tamo su temperature 35, evo ovdje su 20, znači morate misliti koja je razlika. Ovo je samo vas ljudi moraju uvatiti neka depresija, ništa više. Ali ne mora vas depresija uvatiti kad ovak nešto imate, kad stisnete gas, kad zaobiđete 3 auta u sekundi, evo te, to je onda neviđeno. Ništa vam puno ne priča, ne tušim, idem da pričekamo Lukasona. To direktno Maxtona, ili? Da. Nije, to ti je folija. Folija? Da. A to je folija, da. Mislim da tako ide. Da. Da bi izgledalo bolje, da. I ovo je od Maxtona, ali tako? Da. Sad će ono biti sve kompleti. Pa da nemaš više ništa od Maxtona da uzmeš? Nema više ništa. Ništa, ja? Sad je potpunio, lijepo.
bude, gle, staviš ovo i lijepo prati liniju tamo. To je sa koliko ti dijeliš šarafa? 3, jel? A možeš 1, koliko 2. hoćeš. Dobio sam puno šarafa. A kao za 2 napraviti sam. Da. Pa ništa, malo ga zadignemo na jednu stranu. Smontiramo. A to je dvoslojna. Je li to preko Temua? Nije, Nije. baš original. Baš original. Vidiš M3 original. Aha. Ma vidim ovo natpis, ovaj kineski, pa zato. Normalno je, kinesko je. Dobro, ima na još koja dana odbor. A? Evo te. Otišlo, a? Šta si je? Mene treba tu popadati. Kako god okreniš, dobro izgleda. Jel da? Moraš inak i ovako krenuti. Ali meni da je tak prije. Čudi mi da nije nešto došlo. Neka nalepnica, nešto u pustu neko. A jel, dobro sam. Gdje? Da vidim, pa možda ima neki prikaz točno kako ide. Tu ima nešto. Evo, sad ovo izgleda. Tak, sad da li ovo... Vidim. Ali to je nešto kao... Općenito neka opusta, nije to točno baš od ovoga. Vaka stavi se, aj vak, 100% je vak. 100% je vak. Zato što ti ova crta ovako ovdje. Da. Viš kako leži? Mora biti ravno ovdje tu, ili da. Kakav šarap ciger? Krojcili, prije nego što evo montiramo, onda ćemo skinuti ovo. Zalijepit će, kaže Luxon ponovo dvoslojnom trakom, a vidi se ovdje je popuslo. Znači sve od Maxtona. Ovo je isto od Maxtona i posebno se naručuje. Koliko si platio Luxove ova 2 krilca? Oko 80 eura. Slaba, možda ću sad će doniti nešto još. To bi sad trebalo biti to. Znate, dvoslojno to lijepilo dobro uvatiti. Tako je? Vam nije ni uvatilo dole ispod. Pa da, zato... A koliko je ovaj difuzor bio, ja se sjećaš? Koliko on bio? 150? 200 eura bio. Da ne bude daleko. Stara ljepinka. Ona sama otpada. Ta mala prilika da malo očisti. Jesi ti to bio sa difuzorom zajedno dobio to dvoslojno bio? Kad si ovu kupio, jesi? A to je vjerojatno neko nekvalitetno. Brž da vidimo. Imam silikona. Silikon znači za dihtanje auspuha, glava. Ja mislim ovo kad bi uvatilo. A imao sam vak nešto, samo što je u bijeloj boji bilo. I ima nešto iza, pa vidiš imao sam i oto. Za lijepljenje vjetrobranskog stakla. Ovo kad uvatne, ja smrti ja. Samo smo trebali jednu vak pružiti. Samo je pitanje kako bi bilo idući put kad bi skidu. Da. Pojavio mi se sličan problem koji tebi izgleda, ali na šaranu. Injektor ko da jebe. Po isto kod tebe, dizna. Nas u Hrvatskoj gorivo i nakon sutra dan kad sam palio počeo tušiti. Evo, postavili smo prvo krilce, nisam nešto puno snimao. Smo ja i Luka smo to postavili i sad na drugoj strani. Kako je označeno sam na jednoj ovoj strani, smo malo ovako ovdje bliže u boli negdje. Pošto je malo udaljena ova plastika ovdje. O dobro, evo, leglo je pravo, poravnato s ovom stranom. I šta kažeš Lukas, jesi zadovoljan? Odlično. Si zadovoljan s prvim krilom je? Šta imaš sad više od Maxtona rad, nešto više? Smiješ ti biti, ja palim kameru, bez obzira jel ti bila tu ili ne bila je. Sad će doći Emily sa Danetom, a za Mariju ne znam. To Lux, sad prvo pljuni pa obreš. Ima ovdje uz kraj, ali ne znam da li je to... To nisi deo, je? Nisam, ali si ti izgleda vuku. Gdje? Krpa. Ako ima gdje prljavštine, šampu pobriši. Eto, završili smo. Da bacimo koji video. Silikonirali smo ovdje, ubacili smo silikona. Da zatvorimo, to bude još crnje između. Krilca su sjela. Sad se Lukasom kompletirao sa Maxtonom je. Sad imaš najsređenije golfa ovdje. Jebo li ga Lukas? Čekaj da čuje kol stvar. Marija, imaš što sitna para slučajno? Imam. Ili mi moraš rasitniti 50 eura? Reci šta ima. Eto, pa nemoj zube pokazivati. Pa nema. Ajde vas. Nemoj tu šta.
A imam ja 50 eura, meni treba za pranje auta. A su, imam za pranje, da mogu ti rasipati. Pa ja što sad, pranje auta, ako ne mogu manje od 5 eura ni oprati auto. A su, a možeš sa šajne? Pa mogu ja, izbacim i one žetone. Ne trebam više. Propao sam ljudi, otkako vozam M4, nemam ni para više da perem auto. Pali smo auto, idemo da auto malo peremo do pravoneve naše standardne luksus smo montirali ta krivca. Ja sam posudio petaka od svoje žene jer nemam sitnije da operem auto. I malo ovo, kako kažu oni kod nas domaći, kaže na bezobrazno ja. To je tako je. Luksa stavlja story. Ajde Lukason, idemo ja. Idemo na pravonu ja. Evo li ga Lukason, miksa enke story je. Inače sam stalno u ovoj radnoj odjeći, pošto i stalno i radim nešto. Pa tak da, nemojte zamjeriti da se ne sprema malo kulturnije. Šarana sam pomakao vam. Inače na ovo moje prednjem dijelu ovdje je inače auta parkiranje. Mogu sigurno jedno 6 komada da uparkiram bez problema. Tako da bi mogao vjerovatno nabaviti s vremenom još najmanje 3 auta da imam ove. Da se vože. Šalim se, nisam ni ovoga sredio. Treba mi ovoga napraviti kako treba pa onda vidjeti šta i kako dalje. Eno ga Lukasonče. Vidite, ovo se pojavilo na ovoj sojnjima, to je nekakva bolest, svim tim M4-kama, pa ne samo M4-kama, svi koji ima ova sjedala, ovaka. Moram riješiti. Evo Čuner je došao ljudi. Eno ga, Mio vuko, a Vuk na vrata je. Gdje mi izneste krpe i to sve. Treba mi samo ona pužva i ova velika. A spužva mi sad treba samo. Ma išli bi možda čak i u Norlingen, kad smo već dane to rekli. Idemo ga pitati. Saga na tegni. Saga na šilije. Nemaš reći. Evo sad čekamo prvi komentar, evo, sad kruži oko njega. Koliko plijena. Moram ga malo, znate, ovo je čovjek koji voli BMW-a, vozi Volkswagen grupaciju. Jel to to? Dobro, Od 1 do 10? Može li 9? U 12. blizu desetke. Blizu 10. Znam, ti bi volio da je ona Austin, ona žuta, ali... Samo fali, za 10. Ne znam, pa malo još lipova. Malo Spoiler veliki. agresivnosti, jel? Da, ali 9,5. Hvala. Zadovoljan. Hvala. Ja jesam, eto ja ga, sad sam ga upalio malo prije kako sam i došao s ugla. Ovaj možda da je crni. Pa to ide vek. Glifosat. To ide vek. Agresivniji Ja. neki. To svakako se mora promijeniti nešto s papirima, nije to ni unešeno. Ali dobro, eto, barem je minimalno, barem u istoj boji, pa policija možda neće biti upadljivo. Pojavila mi se jedna fela na cicu. I to je klasična, evo baš sad pratim ovdje. Kad svak čovjek naslone ovako ovdje, i tu. I svaki ima tu, svaki. To je neki malo jači čovjek. Ne, manji čovjek, pa manji, eto ko Luka vozi. Možda prije njega. A ne, svaki je taki. Svaki je A prvi je taki. vlasnik ili drugi?
Ovo je drugi vlasnik. Kad ugas kameru da možemo pričati. Pa ne gašenje kamere, da ti je gašenje kamere. Evo ja evo te kad iz stomak, evo da čačkank snimam sad. Evo ljudi, sutra dan, završili smo jučer onaj dan, malo smo oprali auto i danas evo ga, nove pustolovine. Danas se ljudi, ja mislim kraj ovoga mjeseca augusta, ja mislim da danas ćemo iskorištavati zadnje ove sunčane dane. Znači prvo nešto da kupim na ovoj trenk mašini da vidimo šta ima. Pa sam evo dogovorio sa Lukom da se malo nađemo pa da vidimo šta i kako ćemo. Pa možda da koju još fotku danas napravimo, da se trefenimo, da malo nešto popijemo, jer od sutra ljudi moji kreće septembar, a ujedno i vrijeme kaže da će biti jako kišovito. Evo ga, M4 čeka, a ja nešto da uzmem sebi da ovaj popijem, da vidimo jel ima šta zanimljivo. Sve je puno šećera ljudi, ali evo popit ćemo možda jednog ovoga monsterčića, 61. I onda ovdje ga naslonimo. Tako to. Ja, šta je lijepo. Danas su rekli neki 25 stupnjeva. A moram vam priznat ljudi, ja sam došao prije 3-4 dana iz Bosne. Evo sad sam počeo malo kao da neke vlogove izbacujem. Rekao, nosit ću možda malo češće ovak kameru, pa možda da eto iz neke svoje prve perspektive da vidite kako je to ovdje. I ja. Možda nikad nisam snimao ovaj ovdje dio, ali evo kako ovak izgleda izvana. Znači ovdje najčešće dolazimo na pranje, a ovdje imamo priko jednu, ovdje tankštelu, gdje često to sjedimo, naporedamo auta pored, pa moramo i da popijemo nešto. Ali kako eto malo da ponesem ovak kameru, pa eto da vidite iz neke prve perspektive kako ovdje to izgleda u ovoj bajnoj Njemačkoj, za nekog bajno, za nekog nije. Kako kome, a? Ali evo, kažem danas 25 stupnjeva, a sutra su kiši. Tako da eto, bit će neki vlogova. Ja kažem, bit će u idući tjedana nekih događaja, šta ja znam, i ja kažem isto u 2 tjedna mi putujemo, ja, Lukason i Dane putujemo za Adria Stenc, pa ćemo vidjeti, eto, kažem, uzeli smo tam pa treba neki 1000 km ipak to vožnje, pa ćemo otići tamo da vidimo kako i šta, kad nikad nisam bio na toj Adria Stenc, a pošto eto volimo take neke stvari, ujedno ja i koji sva ostala dvojica, znači Lukason i Dane, pa da eto vidim kako to izgleda. Ja mislim da ta Adria Stenc je jedna od većih događaja u Europi. Sada ne nagađam, vjerovatno me mogu neki oprati u komentarima, reći ti nemaš pojma, ovo ono, pa i nemam pojma, iskreno. Ali dobro, zašto? Čovjek se uči dok je živ i gleda šta ima i kako i treba šta i kako da se ponaša i kako da nešto nauči i svašta nešto. Ali eto, počeo mi se jezik zaplitati iz razloga šta je sve suvo pa da malo podmažemo. E sad ja čekam Lukasona. Danas je nedjelja i ovaj Nordlingen, ovo mjesto gdje ja živim, isto tabla što nosim, to je znači oznaka grada Nordlingen, a vi ne morate nositi i od područja, znači u tome gdje živite, znači mora biti ovdje na primjer Don u ovom slučaju i onda nosite od ovoga, ovdje vidite i malim slovima Donau Ri što piše, onda nosite od, rećemo, tog nekog područja ili becirka, da kažemo u nekom prevodu, ono, gdje živite, a ovo je grad Nordlingen. Ali dobro, da se puno ne zamaram, ja, ovdje bude neki autor se prodaje. I ja, što sam ja htio da kažem što se tiče ovoga grada, ovo je evangelistički grad, znači evangelisti. Ja mislim da je ovo glavni centar evangelista, čak možda u cijeloj Njemačkoj. I onda doslovno ovaj grad, kad je nedjelja, znači uopće ne raduje pravo, znači ne morate ovdje oprati auto novim praonama, onda moramo ganjati neke praone u okolini ovoga mjesta, znači gdje nisu baš ono striktno evangelisti. Pošto je kod njega to ovdje baš ono to izrazito sa time, pa tako eto ja, da neka malo napričam vam neke stvari kako šta i ovdje u Njemačkoj, a ovdje kažem što sam htio da kažem, ovdje se neka prodaju neka auta, garaž i ovdje ovaj čovjek ima stvarno neki nabrijani auta, pogotovo ovak neka kad sve parkiramo pa vidimo neki bude RS-ova, M3, M5, ma svašta nešto ljudi. Ja kažem kako sam prešao iz Njemačke, iz Austrije u Njemačku, mnogo se viđaju bolje auta. Eno ga Lukason.
da mu snimimo jede malu djecu, glasamo pravo. Kako su mu dobro legla ova krila, a? Gdje si, Lukasun? Jesi. Šta ima, jesam te probudio ja? Nisam ja. Ne smeta što snimam ovo ono. Ne. Ja sam rekao, sam vlogujemo malo više. Ja. Ajde, super. Ja. Da malo bude češće, jer svaki puta me mrzi kameru uzeti, rekao, sam snima svaki put kamerom. Ja. Pa neka, to će biti kao neka treća osoba ovako u ruki ovdje. U ruci, pardon. Ko ne znam šta da radi, rekao, danas je lijep dan. A od sutra gledam kiša, pa možda nešto u četvrtak bude nešto ljepše. Da. Ja rekao da se malo provozi. Pa treba iskoristiti ovo. Pa ja, sad će biti žao, danas nisi provo sutra kiša, mislim svakako se radi, bit će stalno sa ladom. Da. Otićemo ono na Adria Stens, kad bude bil, tu će možda biti nešto malo ljepše i to je to je. Biće. Hoćeš Red Bull? Red Bull Monster. Monster ili Red Bull? Red Bull. Red Bull daje ti krila, koji ćeš? Ti uzimaš uvijek neki u bojama, jel da? Da. White, koji uzimaš ti ono? Može ovaj. Ovaj plavi vam. Pinky ovaj. Ovaj vam. Pinky. 46. Ima. 46. Proti. Evo, pinkača je. Pinkača, sad je dobro. Sredio što sam ga jučer raspalio na onoj duploj. I završio, ja mislim, na kraju kad sam ovdje do zavoja došao 240. Ma daj, Ja. Pa ne, pa znaš koliko on zabacuje zadnji kraj kada ga pukneš. Oma govna, nula. A, bo tak puno. Ja, pa vidiš kolika govna je. Boga, to su konjska Ne. govna. Ja, sve se ta poseru. Šteta je. A šta ćeš evi, operem ja tu. Ali ne moraš jebot, ono je katastrofa je. Tako kad živiš pored nekog sela, ali nemam pojma. A nije to samo selo, ima ove sela, koliko hoćeš da su čisti. Već problem je što jednostavno tamo imaju krave. Đubre, ovo ono. Zato što je vak ide i onda znači sve pada tu i zavlači se. I još ima i rupa da ode tam. Zato što je ovo, ne mora od ovoga. A da, to treba se. Pa znam. Pa ne mora od ovoga, da ovoga ne, gdje neće držati od dvije faravčine, držale bi gredu. Ja mislim da je to taka ruka. Ja mislim da to nije ni osmišljeno da ne bude rupe. Ali sad se sve više primijeti kako auto plaće za poliranje. Što? Pa vidi se ono, kad se ovak negdje ovak čovjek ono, iz nekih kuteva onda vidi se već. Jel da? Ja. Pa baš je ono počelo kod onoga što je bio s drugim plavim golfom od Igora. Njegov je baš ono, U njega sam vidjelo i više, ali na njemu se već polako primjećuje. Još se to pere i s pužvama i sve i opet. Ja mislim da bi najbolje bilo ono nabaviti ono što kaže dane, znači ispuhavanje i to je to. Ko da ga pereš četkom, a ne pereš ga. A to su sve male, to znači to lagano izvlači polir. Pa nije strašno, nema neki veliki od grebotina. Barem ja koje ne vidim, ti vjerojatno znaš bolje. A znam, ima negdje oko vrata tamo. Tu isto polirka izvuče bez problema. Evo tu. I tu polirka izvuče bez problema. Tu su samo duže, ali nisu ništa pretjerano Treba dublje. sve spolijati, farove. I farovi su, ja. Kriza je. Pa treba ga otići kod detajlera. Ovdje nisi pitao koliko detajlera uzimaju. Nisi pitao. Pa dobro, oni ovdje rade na računi, sve mora biti uredno. Oni plaćaju ovdje i osiguranja i sve, ako štetu načini. De, Lukas, to se nas dvojica naučimo i to je to. Da, treba. Uzmemo 2-3 polirke i to je to, udara. Bog ste je, evo. Prvi put u M4. Prvi put. Da. M4. Mada? Ja.
Je li ima druk jači nego Golf? A? Je li ima jači druk nego Golf? Pa ima. Ima jači, ali pogotovo možda tam preko 50, jel? Kaj ti je? Ja. Veći motor i sve. Normalno. A dobro, Golf je opet dobar auto, jako. Golf se zna navit pravo. S tim motorom se zna 550 konja izvući. Da. Možda i više. 600. Pa eto, ja. Ali to je, ja mislim, to je limit, ja. Da je vrh, da. Da vidimo sad šta će biti s Limenke, ja. Dobro, ima malkice vjetra, malkice se ljulja, ali dobro. A sad ga potopiš, odmah ga potopi, znači da odleti Limenka u pičku materinu. Neće. Spalo je. Ja, Je, spalo je. treba ga olaviti. Da. Odnosno je. Odnosno je. One play a day, now I got a couple thousand on my catalog. See through your niggas, no ultrasound. School of motherfuckers, you a class clown. You was talking shit when you act down. Everybody play the tough guy till his man down. Dancing with the devil, Lucy always came to function. Yeah, I need half an ounce to see more tears than an onion. I was following my fashion, probably down with the shit. Probably come and get the bus. Losing my patience, I waited my turn. Came to collect everything that I earned. On the edge, I got no fear.